Enenthi kisioni cha Sianthi kuya Matungulu kauntini ya Masako kwi munthi ni mamukiye kiko cha kumacha vala mwewe wa mundu umewa ukuwa katikati na ulani motoi wa mota sia bodaboda withi wote wanzia sokoni usu wa Sianthi kumana na kiko kiwa nenthi ni menda maovisa mavolisi kutoa isia ukunikidi wa metoke na kumanya uma wa kikuu cha mundu mausu ni kwithi wa na maume sia umanini mwini wake na ingi menda volisi kutoa isia mesako masama utuku kwithi wa usangili huende na kuikinyia wewa mototi osunu wosiwe na maobisa mavolisi na watu wa nyumbani ya kusovia mia kusibitalini wa Kangundo level 4 boni motesi na ili vote nikiko kila chatingi maenende umwana atuinyanyanya umwana ndumamusi na makulio maito kuthomatana manyumu wakikucha mwanake kana muthukumio wa bodaboda maenda maofisa mavolisi kutoa yese ukunikini mwitheni na wametoke kumanya kila kitumia tiwa ni thayo kwethwa mwe wake utei na maumese manene nitwethia thina tukwatie be mundu waiwe kusianthi na muno nitwene tita waiwe kuno tokitie kwetwe na kenda waiwe kusianthi andu masianthi twinda twikie kiko kitekiseo na keka ni kwisa kwikiwa CCTV sokoni ukethia kindu chonthe gikaunila ni chaile kuoneka nundu twimandithia mwana ondu wikiwe na tuitona kumana umeto ciake wiani na komanona kindu kiki muketekeie twasisya ndi kuoneka ta ye mbanga nene undu kamora tika nangeku na kamora kaiyetwa nesa vala kai na mwe wake ukavaluka vaunthi otahu maenda maovisa mavolisi kuthiuka isioni sia ndwani kutoya semesa kwa masane mautuku mewetani watonyeka siku sio usangili ketho siendea na kuongeleko kila ivinda maitula mote maovisa mavolisi kulela nthino thukumiwo patro sio tukune tukulia serikali wito aulate zinotela sio ya museo andikenda weza kwithia ni mongelanga patro sia wiyo nikenda matutethe sie kusie mana na maundu ala metha makiende akivindu ni nundu ene ndi makawaida tulisoma na maundu asu no serikali yoka itona usie mana maundu makivindu nikenda kwi andu metha mekwo meutwa sia maundu ma walifu nundu wa kwitha ila andu mekwasia thayo mea nini asu ni maisha meutililwa na serikali nengi ni uya wayo kusuvia mwene ndi kwanzia sionthe nguli ya serikali batonekana kekai batonekana makaongelanga patro sia wiyo nundu mundu toke ka ila withiwe akwi yote wanzia kasi kalimebo mewo mokoie kung nguli ona anainji na la kalima Sianthi muno tikasisia muno ikethia at least ndu to wethia mundu anthi ni wa mutethesia nikenda kakwata first aid kila kibo inde nangi ndio kulio ene ndi methe maimantha cia cia kwenuka tene nundu kibindu tikisio na kikosi ama undu amwe alama tuma andu masia mathayo na siendo sia muthemba ucu otauna mwa mabodaboda ni makula kwenda na ikala ngunu na kusiasia mola mena mathina hata kumatia nzia ni matesi mathina la maendeno mekumbela na kumatethesia na kuweka unyama niendo kulia atwa imaka mota kakamba tamboda methe meke afo muno na mundu la meukua nundo no kuwa mundu tesi ayona tawe na mbesa na ikuomesia kila kingi twasisia mutume oyo kwano nondu umete teka no utethe iwe ethobo nenda ukulia mwene nthi wethia mundu avalukite ndukamukie muthenge wisaga no munenge first aid kuma Matungulu kauntini ya Masako nyenitoa boni motisia